Pakania mecha namhlanje mfethu ubona kanjani? Mina kethu kokuqala nje ngiyakubingelela ngingicolani ngokaMkhondo ngiqhamuka eBarberton. Ake ngibeke nje ngesintu ngilophinza ngive ngiyimix. Ebhuti wami licembu leOrlando Pirates lisinikile injabulo namuhla kufaka phakathi umceceshi Obdeslam Wado. Le ngicabanga ukuthi mhlawumbe kuningi lokukhulunyiwe ngaye. Kwakhulunywa kwathiwa undiya yini yonke lento lokuthiwa nje uyiplumber kahle kahle bambita ngemagama lamaningi. Kodwa wabakhomba wayibutha iMTN 8. Bathi wayibutha futhi iBlack Label bathi wabutha nemntwana naye bathi manje nyalo sokuthethe the big fish angiva ukuthi batathi yini angiphume lapho ngithanza kubonga chairman welicembu leOrlando Pirates Mr Dr Ivan Khoza ngoku-identify talent from le ku development up until this stage. Mawungathi uyabuka licembu leOrlando Pirates lidlala nge-DDC most of the time. Bombokazi bahambile bale Nkota uhambile ule uyabuka sina Cameron Denson sina Selepe ngikutshela bhuti wami mawubuka le generation le bayifida le national le first team ngila uthola khona ngila ubona khona ukuthi kahle kahle kune vision kunento le yendiwako la iPirates beyisolo ehleli ku number 2 ma season ayalandzelana then uyabona ukuthi okay kune continuity le yendekako kule team senaku namhla sithethe ke lena league naku lokuyini ngokubonga chairman baqeqeshi lekabachuzayo baqeqeshi labadile ngema development before babuya ngala Orlando Pirates uma ungathi uyabukisa Jose Luis Ribeiro udile ngedevelopment le eSpain waya eFinland nakasuka lapho buya Orlando Pirates wathatha ama treble Obdeslam Wado udile ngedevelopment nakaphuma kudevelopment wahamba waya eMorocco nakhona adila ngelicembu lesive wathatha so uye AS Vita nakafika kuAS Vita so uyabuya nyalo ubuya la licembu so uyabona lelihlobo lebaqeqeshi lekalikhethako umqeqeshi ungathi chairman wethu Orlando Pirates sengisho ukuthi ngiyayibongisa iOrlando Pirates lo msebenzi lomuhle loyiwendile nanoma ngabe bekumadima bekungasilula bhuti badlali lesiba introduceako kungendeka mhlawumbe mawungathi uyabuka ku season letako sibaluze labadlali ngenxa le crop of players sinawo manje it might happen ukuthi maybe we happen to lose them due to ma demands from outside countries. They want those players uyabona therefore thina simabhakaneni kutofuna si rely kakhulu kule development yethu mawubuka iDDC kuna Moses umfana bambita Moses ugijima lapha uyi-center back kuna Christian bathi Debishaya umdlali futhi la i-center back kuna Oratile Rantas badlali laba labachama ngamva labanga replace sina Kabelo Khositsile lobuya le ku Baroque lokushokwe ukuthi iPirates ibuilder icontinuity so namuhla baliphakamisile inzebe yakwaBetway Premiership siyabonga kakhulu kumqeqeshi sibonga kuyo yonke indzawo yelicembu leOrlando Pirates lapho sisi nje kuphela next season sicela icontinuity kuOrlando Pirates ngiyabonga kakhulu mphathi Sibonga kakhulu mfethu.